إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخنا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله سبحانه وتعالى كيت القرآن وحيك رضا فمني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا الله سبحانه وتعالى نعمة تهكي ألوان منا وربس جنيتش نعمة ألوان من غنا عدد كوران ألوان كمغا بينما بس نعمة ألوان منا غنا عدد نكور بينكن الله سبحانه وتعالى بيان كو دباف متين. إما إله سبحانه وتعالى ألغون منا دبي نعمة النون إهين نعمة الني. إما إله سبحانه وتعالى نعمتك ألغون من شكر كرنج بجه وما بكم من نعمة فمن الله. إما الله سبحانه وتعالى ألغون منا مي دبافا ونعمة ميوتي. إما نعمته كترين همني جندا وربس بدو نعمة بركات رمضان مهكي. أده رمضان مهكي ألغون منا إهم مستكا خلافة إمهوغا ألغون منا كوربي هيوكموغا دارميا ثواب الله سبحانه وتعالى إتركو الدبا مهي إما إمهوغا ترين ويس وكين خاصكو إمهوغا فهوديها دوستا الله سبحانه وتعالى ما كوربا ماتبري كوربي دوستكوغا ألغون من كورا هيو عمتهوغا دارميا ثواب الله سبحانه وتعالى إتركو كوربي. إما نعمة الله سبحانه وتعالى ألغون من دبي كمتكا إله سبحانه وتعالى ألغون من شكر وريوانغ بجه. إما شكر وري بجه كم غوانا ما إله نعمة ألغون من جنا غنا وجهنگ بده. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إما الله بيان كده فمتي إله سبحانه وتعالى نعمتك ألغون من شكر وريوان. إما سؤالك الله سبحانه وتعالى ألغون منا مي بركات تريبجن وا دوستا ألغون منا دبيما دوستا كان ألغون من شكر وريوان ألغون من قرآن كون كمتو شكر وري ومكي كباتو لبتي أخونا أختنا هذا الله سبحانه وتعالى تكا ألغون من شكر وري ومتكا ألغون منا غتي إله سبحانه وتعالى أمر كوربي كانت تكورون إله سبحانه وتعالى تكا ألغون منا كوربي هيو عملتا جنا كورون. إهم هيو عملتا ألغون من جنا كوربي تو مسك كورمبي ألغون من ما النبي صلى الله عليه وسلم جه حياة بلان ألغون من بلافكم غوانا ما ألغون من نفنيج ميدن نبي صفتا هذا كليك فانو رمضان ما هوغا إهم مستكورة رمضان ما هوغا هيو عمل كوربالة جنا كوربا هذا رمضان ما هوغا بس وكين خاص قتيجا فهوديها إهن دوستكورة رمضان ما هوغا هذا فهوديها دوستفيا إهن دوستكورة فهوديها كليك فانو هيو عمل تكوربالة جنا كوربا هيو عمل تكورب وموغا كليك فانو غدالا مسك كوربا كان ألغون من إنجين أبي عائشة رضي الله عنها كيبان الإمام مسلم روا كوربا فوا حديث بس ولا سنني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. إهن دوستكيغا إكليغ فانو هذا رمضان ما هو إهن دوستكوغا إكليغ فانو ألوكان كوربوما مسكن كوربا ور بودا إكليغ فانو فهوديها دوستكوغا هيو عملتا كوربوما تكا إكليغ فانو إجتهاد كوربا مسك كوربا كمغا إغوتون إكليغ فانو حياة بلوغا إكليغ فانو عمل فلوتان هوري غوي ألوغن من هودان بجه عمل تان إكليغ عمل فلوتا إكليغ فانو بهت بيغوتا ألوغن من عملتا باتان كوربيتو ألوغن من مسك كورنگ بجه الله سبحانه وتعالى بيان كوربا بيان كوربا فواني
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ade teba mihun nattaka kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kibaga riveti namuna enge babe em ekeleg faanu ummatattaka e dekkevi ekeleg faanu ga amal fulun e dekkevi e namuna aluganu men eba libigannen eba je ema e fahudiha ge dosta aluganu men heda kuramu midani ehen kama ekuga aluganu men midenne fadan aluganu men ga amatta battan kurumattaka masakke kurambi ade al imam bukhariya muslim de imam riwa kurabwafa wa hadis bas fulega ade asfa menani mis aisha radhiyallahu anha ge kibain riwayfa wa hadis bas fule kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahla ade kele faanu fahudi hen atuwejjekam gawanam ramadan mahuge fahudi hen atuwejjekam gawanama ekele faanu alukamuga ekele faanu kamaru bannawakamuga mennani alugonu menge munge bes masakkatuga alugonu men masakkata hiwaage kan genestinu mattaka masakke kurami hun kurakame fuugeluma arwajehum fada kankan ema efadan me sifakurawwa fa mennani ekelege faanu alukamuga e hiwaage wada gannawale bodukamu ade mi basfuluge maanaage ilmerin bayan kurawwa fe buhuri ekelege faanu eduwastakuga mulin ambi kabalunna ves durwa wadagen mulin ves alukamuga ekelege faanu eduwastakuga eretakuga alukamuga heda kurawwa fa wakam eya ekuga ekelege faanu wa ahya layla ekelege faanu regandu retan ihya kurawwai hew amal takurawumuga Allah subhanahu wa ta'ala ga matin handumako dhikru kurma kirit Qur'an kiyuma namaz kurma mikan kamuga ekele faanu reganduge dosta reta ekele faanu e heda kurawwa kamuga algon menge hayatan algon men visnalaru algon men na fenigen daane algon menge terem veswarak ginami hun hela ule algon menge terem swarak ginami hun hela ule tan eba fene sualaki algon men na hela ulegen hela tibegen alugonu menna kureveni kon kanta taketto mi alugonu men amilla nafsa med suwal kuran jehkame em alugonu ge hama amilla nafsa shati lobati emha akhuna akhtunna alugonu hama handan kodden beenumani alugonu men mireta alugonu menna milibifa wa fursatu ge beenu hiyogotu ge hifan alugonu men masakke kurama hingashe alugonu menna Allah subhanahu wa ta'ala midwasta alugonu menna devvi kamattaka eila subhanahu wa ta'ala en uradumen nuwagotuga eila ruhi wodi gannawa hew amalta kurumuga alugonu men ramadan mahuge eretan alugonu men heda kurama hingashe khas ko medennevi fahudi hage ereta alugonu men heda kurama hingawashe lobeta khunne rode ki alugonu men shafaat teriwanech kirite qur'an ki alugonu men shafaat teriwanech e qur'an alugonu men shafaat teriwani e qur'an gahulu verin alugonu men vegen e qur'an alugonu men shafaat teriwani alugonu men e qur'an kiyawagen e qur'an goin echchaka meduga visnagen e qur'an eggota alugonu men amalta koggen e amalta battan koggen ehen nun kamuga wanama e qur'an alugonu men ge machchaka shafaat teriye nuwana ehem e qur'an shafaat teriwana echchakamuga vegen daane midenne bidan alugonu men ge amalta battan koggen ehem midenne fadan alugonu men hela tibe alugonu men midenne vihen e qur'an kiyawa Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wodi gannawa hew amal takurmatiga algon men demiti bebe to masekke kuramvi Qur'an algon mi Qur'an shafaat teriwa fadan roda algon men shafaat terive ehm e roda algon men shafaat teriwani Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge kiban e roda hifuma edi wodi gennevi fadan algon men roda hifage نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فمنني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه إما رودين هرجين هدي هترو بستك واهك دكوم هدي هترو بست بينم كرمون داكم غوانم رودين هري الله سبحانه وتعالى نهي كربا فوا كنت تكرمون داكم غوانم إفدميه كان حقيقتوغا إرودان لبين منفعيني එහෙම අලුගොණ මෙන් මිදුවස්තකා මිරේතන් අලුගොණ මෙන් හේද කුරමුන් දාහිඳුගා අලුගොණ මෙන් එරේතන් ඉහියා කුරුමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම
e amal kuravvi fadan amal kurawu mattaka algon men masakke kuramvi reegandu namaduta algon men tahajjud namaz qiyamul layl algon men kuraveto masakke kuramvi muli re alukamuga algon men heda kuraveto ada kirti qur'an kiyuma du'a kurma dhikru kurma mikan kamuga algon men ge wagututan heda kuraveto masakke kuramvi adi hama evarakun adi fuddawanu labba ekele faanu wa ay qadha ahlahu ekele faanu ge ahulun helavwa nangawai hama ekane ekelege faanu e alukamuga shamilu wadagenna wikinu hama ekane ekelege faanu e alukan kurawwa fanimmawa levvi kisnu ekelege faanu ge ahulum wes e alukam nengevi ahulun helevvi riwayatako gasafur ekelege faanu wadagannawa kamuga Fatima radhiyallahu anha ganduwar kol kariya wadagen ekamana adi ali ge faana ebe kalunna teduwe wadagatuma gowalavwa namadu kuravuma gowalavwa kamuge bahuri riwayatakuga warid wegen aswa ema migen engigen midani aluganu men wes aluganu menge ahulum wes mi alukantahuga mi duwastakuge faada libigatu mattaka aluganu men masakke kurange bajihekan ada nabiyya sallallahu alayhi wasallama efadan amal kuravi ekelege faanu edekkevi namunaya eggota ekelege faanuge ashabun mi duwastan heda kurawwa fawani ade alugon menna ekelege faanuge e hadiyu libigen e ekelege faanu e dekkevi namunaga hippawagen amal kuravi e bekalunge amal fulutakun alugon menna fenige midani bifada ade kitma nabiyya sallallahu alayhi wasallama ramadan mahuge fahudihaga e heu amal tahuge tereng ekelege faanu kuravi iturukamaka bayan kurawwa fe baade i'tikafuka innevu ada rasul sallallahu alayhi wa sallam ge kiban aisha radhiyallahu anha ade ekale faanu ge amal fulame da aisha radhiyallahu anha vidal femennani kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi kulli ramadan 10 ayyam falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma rawahu al-bukhari al-imam bukhari riwaaku rawafa basfulami aisha radhiyallahu anha vidala femena nabiyya sallallahu alayhi wasallam ekelege faanu ramadan mahuge fahudihage reetakuga i'tikafan innawai ekelege faanu allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata gendawande ekelege faanu avahar wadagen suwarge wadagat maddanden ekelege faanu i'tikafan innawi ramadan mahuge fahudihage reetahuga ekelege faanu Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata e gendewunu aharu ekele faanu avharve wadagennevi aharuga ekelege faanu vihire i'tikafan ennevi kamuga bayan kurawwa fametti ehema ekelege faanu mifadan i'tikafan ennevi ekelege faana fahuga ekelege faanu ge ambi kambalum wes egota i'tikafan ennevi kan alugon menna hadis bas furtakun engigen ebade ade ehen kamaku galobete akhunne alugonu men wes midenne fadan e i'tikafa alugon men indeveto masakke kuramvi i'tikafan enumuge beenumaki dunyavi huriha kantattakun tima ekaherive Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handumako dhikr kurmati ga demi hindu ade Allah matin handumako dhikr kurmaki timage deduniye baajja verivegen daanekame timage haya baajja verivegen daakame Allah subhanahu wa ta'ala ge matin dhikruko e ilahu matin handumako dunyavi emmeha kantattakun mashghulu wumun alugon men ekkiba kurumattaka alugon men kuravi daanekamen ei i'tikafan inu em lobet akhunne alugon men i'tikafan inu maki ves waraves muhimukame ehma mi duwastakuge dharmaya sawabu hodu mattaka alugon menna kuravi daanekame ade hew amaluko dhikru kurumaki alugon menge diri ulumuge hayata ves alugon menna manfa korane vikame ade alugon menge teren divessakan hama dimavi hadisa edden hama alugondo hitan annani misabun hama dannawalun emme rangalu kamuga kensaru jehi wadagen hunnevi befule kensaru jehi wadagen hunnevi e hunnevi ma ekuga eklefaanu mi ebefulaku nimmevi Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurawumuga khulwatuga dhikru kurumuga inna dunyavi huriha kantattahakun ekkibabe mas ekeherive ema geega innevi geega kotariga mi innevi Allah subhanahu wa ta'ala ga matin handumako dhikru ko du'a kurumati ilahu matin handuma kurumuga dunyavi huriha kamakun
එම ගේතරේ ගොලේ මීහුන්නා වෙස් කොම්මෙහිම් බුණන් ජෙහේ වාහකෙන් මෙනුවී නුබුනේ කායිත කොළු ගෙනස්තේ ෆරික්කොළු මෆහුග තෂි බේර ලබ්වා මිගොතුග හේද කුරවමුන් දියයි දෙන් එබේෆලකු අසුම් කණ්ඩ එළුවී සාලිස් තුවස්වන් දෙන් එගොතුග ඉන්න එබේෆල ගමිල්ල ඉච්තිහාදුවෙන් අඹිල්ලේ කණ්ඩ එළුවී සාලිස් තුවස්වන් දෙන් එගොතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතින් හඳුමකෝ දිකුරුකෝ දුආ කුරුමට්ටකා ඉන්නවා ඒ උඳගූතන් ඒ කෙන්සරුගේ උඳගූත කුරිමති වෙගෙන් දිය ඉරු එබේෆලකු බයන් කරවා ෆෙමෙන්නනි අරුතරෙන් එච්චෙද්දායිරු එතරකුරායිරු කායිත කොළ දිරුවාලා හින්දු හීවණි කෂිමහේ ඒගේ ඉතිකොළ දමාලාරුගේ වා තදුහුරයේ අරුතරේග එෆදන් තිමන්න හේද කුරීමේ තිරීස් නුවවණ දුහුගෙරේවෙස් හම එහාලුගේ හුරි සාලීස් තුවස් හම කුරීමේ හම කොෆතිමන්න ෆුරාගෙන් දියේ ලංකාෂේ ලංකා ගොස් ටෙස්ටුතන් හදාලීමේ අල්හම්දුලිල්ලාහ් ඩොක්ටර් බුඤ්ඤේ කෙන්සරුගේ වෙස් කමෙන්නතේ අලුන් දන්නවාලම් මෙවලනේ මීකි වකේ රමදාන් මහක ෆහුදිහාග වෙගෙන්න නෝනේ එම් අල්ලාහුම තින් හඳුමකෝ දිකුරු කුරුමුගා අලුගොණ මෙන්න දුනියවි ගොතුම් වෙස් අලුගොණ මෙන්න මන්ෆාත අලුගොණ මෙන්ගේ හයාතුග වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බරකා ලබ්වාකම මින් කොම්මෙ කමෙග වෙස් අලුගොණ මෙන්න ෆෙනිගෙ මිදනි කොන්කම ලොබතේ අඛු ඉඛලාස් තරික තෙදුවරික අලුගොණ මෙන්ගේ අමලුග අලුගොණ මෙන්ගේ ඉඛලාස් තරිවෙ තෙදුවරි නුවාකම් ගවානම ඒ කිතමෙ බෑවරුම් අමල් තක කමුගාවියස් අති කිතම්මෙ බොඩු අමල් කමුගාවිනම වෙස් ඒ අමලකුන් අලුගොණ මෙන්න කුරාන මන් ෆායින් නෝන්නාන් الله وحيك ورضاه منني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الله بدلوان إدي ميها هي عمل كراش إخلاص تريك معك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سبحانه وتعالى شرك كرمون الله سبحانه وتعالى عملين ألغون من كراه دوغهين إفس فراتي بامري نكو إخلاص تريك متي تدوري كمتي ألغون من هي عمل كرويتو مسك كورنغ بجه هذا صحابين عمل فلا ألغون من بلالا هندو ألغون من فينيك مدني عمر غفان هذا الإمام مالك موطأ بيان كروا فغني عمر رضي الله عنه إكليغ فانو فهديها قد وستكوغا إكليغ فانا كل دانوي منورك نماد كروي كل دانوي منورك نماد كروي إيا إكوغا ريغندوغ فهو بيان إليما إكليغ فانو أهلون هيلوي أهلون هيلوا أهلون نانغوان أهلون وس إنمادوغ إكليغ فانو بابري كروي එකලේක ෆානෝ එබේ කලුන්න අහුලුන්න ගෝවාලව්වාගිරු බයන් කොද්දෙවයි අස්සලාතු ස්සලාත් නමාදේ තෙදුවාෂේ නමාද තෙදුවාෂේ ඉෆදන් එබේ කලුන් අමුරු කුරව්වා කොමුග මෙන්නනි යෆහුග එකලේක ෆානෝ මි ආය අන්නනි වි ආය තෝහා සූරතුගේ මි ආය එකලේක ෆානෝ විදාලවා කොමුග වන්නනි වඅමුර් අහ්ලක බිස්සලාති වස්තබිර් අලයිහා ලා නස්අලුක රිස්කා නහ්නු නර්සුකුක් والعاقبة للتقوى هذا الله بيان كرباه منني وأمر أهلك بالصلاة كليك فانو أهلنا نماذا أمر كرباشه إم ألغون من نفس مي أمر ميوتي الله حضرة ناسفة إم ألغون من نفس هم يكن ألغون من إنما دكول لاجن فديك شنّي الله وحيك ورباه متي قوا أنفسكم وأهليكم نارا تباميهن تباميهن أهلنا ركان سلامك كراش إم نركان سلامك كرمتكا ألغون من نوي إم مهم إكمكي الله سبحانه وتعالى فرض كربافا وإكنتت ألغون من أداكرم وكن خاصكو فرض فسنمادو إيا إكوغا ألغون من سنة نمادو تكركات رمكي بس مهم كم إم الله بيان كرباه متي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أدي إكمكي مچ كتري وඩාගන්න වාශ ألغون من دارين نگوافانا گوي من نوتدو فانا ميري ගදබාරු ميري نگام جيدان එකමක මච්ච කෙත්තරි වඩාගෙන් අනෙක් අනෙරේවෙස් කොම්මරේකුවස් අලගොන මෙංගගොතුක මස්සෙක් කුරන් එබජේ අල්ලාහ් අලගොන මෙන් අමුරු කුරවහමති වඅමුර් අහ්ලක තිබාගේ අහලුන්න තිබා අමුරු කුරාෂ නමාදන් අමුරු කුරාෂ වඅමුර් අහ්ලක බිස්සලාති වස්තබිර් අලයිහා අද එකමක මච්ච කෙත්තරි වඩාගන්නවා ලා නස්අලුක රිස්කා කලේග ෆානුගේ කිබෙන් තිමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රිස්කකන් එදි වඩා නුගන්නවා එම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොණ මෙන්ගේ කිබෙන් එදි වඩ නුගන්නවා රිස්කක ඒලාහ් අලුගොණ මෙන්න රිස්කු දෙවණි නහ්නු නර්සුකුක් වල් ආකිබතු ලිත්තක්වා එම් හේව නිමුන් ඔති තක්වා වෙරින්න එම් ඒ තක්වා වෙරිකන් අලුගොණ මෙන්ගේ කිබෑග හුරිකමුගේ හෙක්කකි දලීලකි අලාමතකි
ehe amata kurumati galugon men demitibu em e taqwa verikamuge ki kobakam bayan kurabba ali ge faanu vidalu e famennani ay Allah subhanahu wa ta'ala birwatume Allah subhanahu wa ta'ala birwatuma ila subhanahu wa ta'ala bawa levi takecca amalu kuruma Allah subhanahu wa ta'ala tibaya minwar kurevi e madu minwara ruhi qabuluuma akhirata takama sakke kurume em e taqwa verikamuge terege himenege midani misifata em Allah subhanahu wa ta'ala algon men birwati wa kamuga waanama Allah ga amurfulta ka algon men bolan bakiyaman teriwan ila nahi kurevi emmeha kantattakun algon men duruheliwan e halatu ga miha wahindu emihe ki ilahu devvi e minwara shukuru veriwana mihe heo minwara nuba minwara iman wan hama eyaku ene kura e huriha amaltake ene kurani akhiratataka em egotu ga algon men taqwa verikan algon men kibaga ashaganna veto masakke kuramvi Allah bayan kurawah metti taqwa verinnan e heo nimun devwan ehme e fursatu algon men libi fayemiyotti Allah algon men e fursatu devwa feyotti algon men visnama hinga midiya haru miduwastaku ga algon men na kolun algon men ga khon kobato medu ebe fulun nemmita ebe fulun midune du ko hingajje Allah algon men e fursatu devvi ehme e fursatu devvi kamattaka algon men heu amalta kuraveto masakke kuramvi ena mes algon men hitame ki regaduge wagutu tan hela algon men eheni hen kantattakuga algon men wagutu tan ebe heda kurave ehma kuliwara majaluga algon men wagutu tan ebe heda kurave bekar wahakatakuga algon men wagutu tan ebe heda kurave e non nabiya sallallahu alaihi wasallam fahudiha gare tan heda kurave gotaki ekele faanuga ashabum fahudiha gare tan heda kurave gotaki ade sufyanu sauri rahimahullah bayan kurawwa famennani ekele faanu fahudiha gare ta atuwajjekam ramadan mahuge fahudiha gare tan atuwajjekam gawanama ekele faanu tahajjud kurawu mattaka lobi kurawwai e tahajjud namadu ekele faanu kurawwai ekele faanu ahulum wes e namadu ga baaveri kurawwai ahulum wes ekamuga baaveri kurawwai nangawai ehma mi sahabin tabi'in ebebe kalon amal tabbattan kurawwa fa wagoi lobe takhunne ehm algon men ge darim wes algon men ebejihe nagan bay fahar algon men fatis namada nagam wairu wes e darin nidihamanu vedanati e daringe nidigelli danati algon men eba visne ninja meduga Allah hattaka algon men kura kamakun Allah ge hadratun algon men libene gellu men nonnan Allah hattaka algon men ekam me kurani Allah hattaka ehem vejji Allah subhanahu wa ta'ala algon men kibaga ekamuga rahmal lavwan baraka lavwan daringe kibage baraka lavwan algon men e darinna e heo namuna algon men dakkadun mattaka algon men masakke kuramvi lobeta khunne ehem e fahudi he algon men gadala masakke kuran jihe sababu taken e bahuri ege terega himenigen da emme muhim ekkameki fahudi haga himeni famyotti lailatul qadr enhas massaravure heokam boduwegen ware ere hodu mattaka algon men masakke kuramvi rasul sallallahu alaihi wasallam algon men bayan ko devwa febave ere hodashe taharraw lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan ramadan mahuge fahudiha tebe mihun lailatul qadr hodash ere hodu mattaka gadala masakke kurashe ehma fahudiha ga dostam yoddani eka visvilere diyai ehma den algon men balama hinga nabiya ge hem basfulege mennani taharraw lailatul qadr fil witri min al ashr al awakhir min ramadan fahudiha ga ona hiri reta wakin khasako ehma algon men fahudiha ge huriha regaves ade ki koranto muli ramadan mas fesunisure ere hodan algon men masakke koranje khasa gotegga fahudiha ge reta adi fahudiha ge reta huge teremves wakin khasa gotegga ona hiri reta eka visvilere algon men na baddalwe diyai ehma den wati ona hiri reta huge teren 23 fansavis hatavis nawavis ehma mireta kuga wakin khasa kon algon men e re hodu mattaka algon men masakke kuran ebajehe ade lailatul qadr khasa wege midani Allah subhanahu wa ta'ala kirit quran bawa levi lailatul qadr vilere inna anzalnahu fi lailatul qadr em Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawah minan fi lailatul qadr vilere Allah subhanahu wa ta'ala quran bawa levi em e quran bawa levi kamattaka erege mativerikan
Allah subhanahu wa ta'ala mativeri kurawaf erege sharafu mativeri kurevi ade hama eyakuga Rasul sallallahu alaihi wasallam basfulta kunna kirit Qur'anu algon menna engige midani fiha yufraqu kullu amrin hakim kuriha kantattake kuriyan wen aharuge emmiha kantattake kanda eligen wa reeki kanda eligen da reeki ei laylatul qadri vilere kamuga eme e sababattakaves ere mativeri wegen ebade ehme ere hodu mattaka algon me masakke kuran jehni ere ki ei enhas massaravore hewkam bodu wegen ware ege mane ki enhas massaru heyo amaluko mihaku roda hifa heyo amaluko re alukan kura mihaku emihakal libe darmaya sawabavure hama ekani laylatul qadr emihaka baddal wejja mihakan elibe darmaya sawabu bodu wegen dakan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawaf minnan laylatul qadri khayrum min alf shahr addiha tingaharavure gina duwas addiha tingaharu heyo amalu kurumuga heyo amalu kurum roda hifuma re alukan kurumuga mihaku heda kura miha efada miha yang Allah subhanahu wa ta'ala edebba darmaya sawabavure gine hama ekani laylatul qadri vilere ya baddalu wejja mihaya em algon men hama ekani wakiriyaka khasa koggen by far algon men na visnun e bahure hama ekani ei 27 vilere kamuga em e mulin rangalu goten no 27 vilere ki sonahiri re em muli fahudiha ge retan algon men masakke kurang e bajihe 27 vilere kam ilmeringe ijtihadu tan e bahure ilmeringe ijtihade em eya ku salgon men masakke kurang me jeheni fahudiha ge retahuga khasa gotegga midennei fadan e onahiri retahuga laylatul qadri khasa wegenda anesawbekkamuga ilmerin bayan kurawah menani tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula ilah subhanahu wa ta'ala ge hadratun e minwar fulu takagen ilahu ge hadratun malaika bekalun kandalu wafa malaika bekalun faaba wada gannawan e ayku ge jibril alayhi salam us duniyege bima faaba wada gannawanaka e khasiyatu take khasa kantat take em ekankat takuge sababun Allah subhanahu wa ta'ala ere e mativeri kurevi adi hame yaku ere ki ei mu'minunna salamakama aman kallibigen ware salamun hiya hatta matla'il fajr em ere hodumattaka algon men gada ala masakke kuramvi em algon men qur'ane kon kantat taketto algon men gamachan oti lobeta khune Allah kuttam mattaka algon men gamachan oti fardu kantat takkurun eaffahuga algon men kuladana vi minwarakun sunna kantatta algon men kurave to masakke kuramvi ema fardu fasnamadan algon men rakatarive rawatib sunnatta algon men rakatariwanvi adihama eyaikuga qiyamul layl tarawis namaz tahajjud namaz adihama eyaku duha namaz fada sunna namazuta algon men kurave to algon men masakke kuramvi kirit qur'an algon men kiyave to masakke kuramvi ade e qur'an gineginen algon men kiyawa algon men ge nafsutan haanuwa hagigatuga algon men libe fursatemme Ramadan maheki mi algon men libe fursate heyokantatta kurman algon men haanuwa algon men fenigen daane kommet kamakan algon men balalikam ga winama wes kankama training kureba kankama mihun training kure wazifa tahu gole mihun wes mihun wazifa ga taza kure taza kurang eki harakat tange bahinga program tange bahinga ilahi hadratum wes algon men ilahan alukan kurum matiga mitibi ilahu hadratun alugonu men eheu amata kuruman ada kuruma taza kuruman anna duwastakemmi mi barakatari duwastaki ema mi duwastakuge beenun alugonu men heyogotuga hifange bejehe nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulutakun alugonu men engigen dani laylatul qadriya baddalwe erege heyokam mahrum wajmihaki huriha heyokamakum mahrum wajgemiha huriha heyokamakum mahrum wajmiha em lobeta khum visnawa hinga algon men efada mihakatto tima wan beenum wane nuniya erege e darmaya sawabu libigen wa mihakatto ehem vejjikamuga wanama algon menge maccan oti midenne fadan gadalama sekke kurun heyo amatta kuramvi namadu kuramvi qur'an kiyawamvi du'a kuramvi e du'a kurmaki waravves muhimukame Allah subhanahu wa ta'ala algon men bayan kurawahmati ud'uni astajib lakum du'a kurash du'a ijaba ko devwana
wakin khasa ko algon men kura he amalta he kiwes algon men e amalta medweri ko wes Allah subhanahu wa ta'ala dua kurave kantattake rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulutakun algon men ngi gen ebede timmi ha ko hola ek ventana e hola ge dor bandu ve diyai hilai vetti e timmi hun hola nukutuma medwe demi hun dua kuri kon kamaku emena kura un he amalta ehe amalta medweri ko dua kuri ege natija ek vegen diye mi hun salamak kan lebigen diye algon men geteren hinga foin hadisai kujja ku imtihan hola mi wannane e kujja imtihan hola wen iruga muihaga moonu matin fennani kamboduma hasu mudarris wes enak fenifa kambodu hayaramwe ma yuskan enaga kudim moonu matin fenigen midiye imtihan hola wadefa ene khas kuraifawa gondige na ishindeini paper enage kurimati goti ekamaku evves echen nuli hama ingotan ini mudarris manzar balahattan ini den mudarris ge visnum yai mi nanak gohen hadam visnani bae makaru hadanune ekhala kame kuram bae mi innani mi gota ehema warrangala farala veseti ekhala evves kamen no fen irkolen no fennam feshi liyata liyam feshi huttanu lahama liyam feshi gadjem wara liyani math paper difi gadjeni munima den mi mudarris paper balali hagigatu genega paper eha lahum fattafa e liyam feshima nimi fo etto rangala balali paper ekko hadani mafati ekamaku enege faratun e fenunu kantatte hege sawbun suwal kuri kihine vefahe miyadoti huri imtihanan yarugo fenunu mihem mehen kambodu ma hasume e dariwaru e kujjami dannawani ustade teacher timanna rega timanna imtihana filawala daskuram wenne oluni ehnnama istimannage mamma baliwiye mamma baliwege mamma khidumek kodden timanna hurime re hatarudam timanna heda kuri mamma khidumek koddeshe mamma karige timanna den fahakum fotekkiya ka fursaten nulibe imtihana tayyarwana fursaten nulibune mamma khidumek kurmuga re hatarudam timanna heda kurime imtihanu gade jehunima timanna mi ayye timanna den kommesech lievena kamattakai kommesech lievena kamattakai mitanan aswad timanna hammache paper eriye paper ara timanna paper balatta timanna hame ekachevves nay hitakan nay liyan hame ekachevves ebagutu timan Allah dennevime timan Allah du'a kurime hadwa genguluwa ilahe re timanna kuri amalaki iba Allahuga wajhu fulattaka iba Allahuga wajhu fulattaka kuri he amalekkamuga waanama timanna attaka mi imtihan fasehe koddevande e kujja eta indegen du'a kuri enege mamma ettaka mambe fanna khidumek koddinuma kiyei Allah ruhi wodi gannawa kame ilah ruhi wodi gatun hoduma ene kurawunu ikhlas tari amalekkamuga waanama eneya e imtihan fasehe kuram algonu kurin dennavi timmi hun hohalaga taashivi timmi hun guteren ekak wes hama mi fada haleten adenege mamme khidumek mambe fanna khidumek koddinumuga heda kuri mi hegge wahaka wes mi khidumek koddin mi hegge wahaka ekujjabuni den timanna efadan du'a kurime timanna du'a konnime timannen efahuga hiwiye timannage kurimatiga timannage foen oti huluwi fai efadan timanne huriha jawab take fenunu fade timan abhan huriha jawab liunima du'a em lobata akhunna emata algon men libifawa fursate du'a kuramwi Allah ameduga algon men hittago bodaka me kiburu verika me ovegen nuwana ud'uni astajib lakum Allah bayan kor rahmat du'a kurash ijaba ko devwana innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin em du'a kurumuga Allah subhanahu wa ta'ala bodave wa miha ila subhanahu wa ta'ala du'a kurmun ekkiba wa miha Allah bayan korwa menani nikameti haluge miha naraka waddawan em algon men Allah du'a kuramwi wagutu tan heda kuramwi re gandu hatardamu he amal kurmuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mire takuga muli re e he amal takurmuga heda korwa meti em lobati akhunne algon men ge hayatuge midwasta Allah subhanahu wa ta'ala algon men devwa fawa fursatem meti em algon dannawani mi fursateke algon men libe foi em mi fursatuge beenu algon men heyogotuga hifama hingashe Allah devwa fawa midwasta heyogotuga hifama algon men azum kandalama hingawashe heyo amal takurman algon men azum kandalama hingawashe algon men adives fursatu ebate adives wagutuge beenu heyogotuga hifa wagutu naganula mi heyo amal takurman algon men avaswe gannama hingawashe
ade Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmenni ves heyo bas aha heyo bas qabulu ko eya gotan amali kora bay kam ga lebun adi du'a koramu agon wa hakkolo ni malani tiya huriha be fulum ves adwasavan tibbeviti turiya be fulun ves shukuru dannawmu adi tiya be fulun ti heda kolli wagutu kolaki tiya be fulun ge heyo amaluge mizanuga liyabigem wana heyo amali kam ga lebun adi du'a koramu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.